Mwiriho neza nshuti bakunzi ba Ibendera TV, nizere ko mukomeje kumererwa neza no kugubwa neza. Mbahaye ikaze makuru agezweho kuri aya masaha. Ni ku Ibendera TV, turi kwa gatandatu tariki 22 z'uku kwezi kwa munani muri mwaka wa 2026. Reka rero amabwire ko twinjiye makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV, na makuru agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Undi mujenerali mu gisirikare cy'u Burundi yarusimbutse muri teritwari ya Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza ko abirambura muri aya makuru. Hanyuma hitwa Mukoko, imirwano yiriwe ikomeye ikaba yongeye kubura hafi ya Minembwe hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi abo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru agera ku Ibendera TV kandi aravuga yuko muri Karehe imirwano ikomeye yongeye kuburira ahitwa Ikanyabayiti. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bongeye kugaragaza imbaraga zikomeye cyane, dore ko bongeye gukoresha drone iteye ubwoba. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, kandi muraza kunyemerera muri aya makuru tuze kugaruka kuri iyi ngingo ivuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakubise inshuro ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi byabereye hehe? Icyo nakubwira nuko ari muri Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kunyarukirayo ibice byose tubyinjiremo turebere hamwe ko ibintu byagenze. Oni ihangayikishijwe na drone z'inkazi zirimo gukoreshwa mu ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ripoti izaboneke barimo gutangaza amagingo aya ngaya, ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye turebera hamwe ko bimeze. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kwigamba ko umuhora wa Hormuz ari uwa Amerika. Ibi biracuriki, kandi Iran nayo ivuga yuko uyu muhora wa Hormuz na muntu n'uyu n'umwe ugomba kuvogera. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero ngizi ingingo z'ingenzi amakuru agiye kwibandaho. Nitwa Umukada, mbaye kaza no ku Ibendera TV. Niba wamaze kugera hano nawe unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kandi unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Mbaye kaze rero, mu kanya gato ndagaruka twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Alright, nongeye kubaha ikaze mwese rero, nizere ko meze neza. Like zanyu ni munerekereho zizamuke hejuru cyane, ubundi ibintu abigende neza. Subscribe zanyu namwe bashyashya namwe ndazikeneye kugira ngo n'ubundi tuzamukane muri aya makuru, nta n'uyu n'umwe usigaye inyuma. Nshuti zacu mudukurikiye, ni munyemerere duhite twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Undi mujenerali mu gisirikare cy'u Burundi yarusimbutse, yitwa General de Brigade Teresforo Barandekera wo mu ngabo z'u Burundi. Yarokotse nabwo mu gitero cy'abarwanyi b'intare za Sarambwe bivugwa ko cyagabwe muri teritwari ya Fizi, ari kumwe na General Major Elia Ndizigiye bakunze kwita Muzinga, mu gitero cya drone giheruka kugabwa muri centre ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Iki ni cya gitero abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bashinje abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni igitero cyabaye mu gicuku cyo kuwa gatatu tariki 19 Kanama muri mwaka wa 2026, ubwo drone yarasaga kuri hoteli ya Mwaru ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Fizi. Amakuru akavuga yuko rero General
Generali Muzinga na Generali Barandereka bari bamaze kuva muri iyo hoteli imbere gato yuko drone iharasa bikibomberero bakaba bararusimbutse. Muzinga n'umugaba wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka z'u Burundi, naho Barandereka ashinzwe iby'imyitozo, imyiteguro n'ibikorwa bya gisirikare mu biro bikuru by'ingabo z'u Burundi. Muzinga yari yageze muri Fizi kuwa 16 Kanama muri uyu mwaka, aho amakuru yaramaze iminsi yavuga ko yakoranaga na General de Brigade Fabien Dunia Kashindi uyobora akarere ka 33 ka FARDC mu igenamigambi y'ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo. Abo bajenerali bari mu bikorwa byo gutegura ibitero bishya bigamije kongera kugenzura ibice byo misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo birimo Minembwe na Pwezero. Raporo ya Critical Threat yo kuwa 21 Kanama muri uyu mwaka ivuga ko igitero cyagabwe kuri hoteli Mwaru cyari igitero cy'indege itagira umupilote kibasiye umwanya w'ingabo zishyigikiye leta ya Kinshasa, kandi ko abayobozi bakuru ba FARDC n'abagisirikare cy'u Burundi bari muri iyo hoteli. Amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi kandi avuga ko nyuma y'iki gitero General Muzinga n'Abandereka bashoboye kugeraho ingabo z'u Burundi zari ziri muri Baraka, aho bivuga ko bagiye gukurikirana ibikorwa by'ingabo z'u Burundi no gutegura ibikorwa bishya bya gisirikare mu cyerekezo cya Minembwe. Igitero cyo kuri hoteli Mwaru cyabaye mu gihe imirwano muri Fizi yatangiye kwiyongeraho ingabo zishyigikiye leta ya Kinshasa zirimo FARDC, FDNB n'imitwe ifatanya nazo zari mu bikorwa bya gisirikare muri ako karere. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mudukurikiye mbabwire yuko iki cyari igitero gikomeye cyane. Makuru akavuga yuko iki gitero cyasize iyi hoteli ihindutse uburenge. Byumvikane rero ko abajenerali barusimbutse, ubu nabo tuba tuvuga ibindi. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere dukubita tubangura twerekeze mu yindi mirwano ikomeye cyane yongeye kuba uyu munsi. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bongeye guhura n'imirwano ikomeye yongeye kubura hafi ya Minembwe hagati y'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru aturuka mu misozi ya Mukoko ni hafi ya Minembwe aravuga ko kuri wa gatandatu tariki 22 Kanama muri uyu mwaka w'2026 imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'intare za Sarambwe n'abarwanyi bari ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Amakuru yibanza agera ku Ibendera TV avuga ko imirwano yamaze amasaha menshi, amasasu akaba yumvikanye mu bice bitandukanye by'ako gace. Icyakora kugeza ubu nta mubare wizewe wabishwe cyangwa abakomeretse uratangazwa, kandi nta ruhande rwatangaje ku mugaragaro ko iyi mirwano yagiriyemo cyangwa se yagize ingaruka ku ruhande rumwe n'urundi. Agace ka Mukoko n'agace kari mu misozi ya Fizi hafi ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi kamaze igihe kagaragara mu mirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za leta ya Kongo. Amakuru yo mu bihe byashize agaragaza ko aka gace kari mu nzira z'ingenzi ziganisha mu bice bya Minembwe. Mu mwaka w'2025 amakuru yagiye agaragara yatangajwe ku mirwano ikomeye yabereye muri aka gace. Yavuze ko ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo bongeye guhangana bikomeye cyane na twirwaneho. Ibi byerekana ko aka gace ka Mukoko atari ubwa mbere kabayemo isibaniro y'imirwano, ko ahubwo ari kamwe mu duce tumaze igihe turi mu bibazo by'umutekano byo muri aka karere. Amakuru agezweho rero aravuga ko intare za Sarambwe arizo zahanganye
bahanganye n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari bongeye kugaba ibitero muri aka gace. Nubwo amakuru ataragaragaza neza uruhande rwatangije imirwano, ariko ubukana bw'imirwano bwatumye abaturage bo mu bice bikikije Mukoko bongera kugira impungenge z'ubwoba ndetse impungenge z'umutekano wabo. Ikibazo gikomeye rero kiraho no kwibaza ngo ese uru rugamba rurakomeza cyangwa rurahagarara. Imirwano yo mu misozi miremire ya Minembwe na Fizi maze igihe irimo uruhande rwa leta ya Kongo fatanyije n'abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo mu bihe bitandukanye. Amakuru rero akaba avuga yuko abasirikare b'u Burundi n'izi Wazalendo bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Impamvu imirwano yo muri Mukoko ikomeje gukurikiranwa cyane nuko ari hafi ya Minembwe, akaba ari agace gafitiye akamaro gakomeye mu bijyanye n'ingendo no kugenzura imisozi yo muri Fizi na Mwenga. Muri Kamena muri uyu mwaka imirwano ikomeye yari yabereye hafi ya Minembwe, aho FARDC yatangaje ko yagaruje Minembwe centre nyuma y'imirwano na M23 n'abafatanyabikorwa bayo. Nyamara ariko hadaciye kabiri biza kumenyekana ko ibi byari binyoma. Kugeza ubu rero amakuru akaba akomeje kugaragaza ko imirwano mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ikomeje gukaza umurego. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV, mu gihe rero mudukurikiye ni munyemerere nanone amakuru ya Ibendera TV, mikrofone yacu tuyerekeze muri Karehe. Ariko mbere yo kwerekeza muri Karehe, nyemerera nongere mwibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Nge nitwa Umukada. Niba rero wamaze kuhagera, ndakwinginga nkubwira ngo nkorere like. Niba kandi ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nabwo ndagusaba ngo nkorere subscribe. Hanyuma rero reka dukomereze muri Karehe. Mikrofone ya Ibendera TV yerekeje Karehe. Amakuru aturuka mu gace ka Kanyabayiti ni muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aravuga ko habaye imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bari ku ruhande rwa leta ya Kongo, mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukaza umurego muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko imboni yacu yakomeje kumamagara kagatoya numve icyo ambwira, ubundi ingaruke twinjira dukomeza n'aya makuru. Alright, hanyuma rero ni munyemerere dukomeze amakuru yibanze. Aravuga ko muri imirwano drone yitiriwe abarwanyi b'intare za Sarambwe yagabye igitero ku barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Hakaba havugwa ko hari benshi bagizweho ingaruka kandi zikomeye cyane. Amakuru akavuga ko abasirikare b'u Burundi batari bake bashobora kuba batakarije ubuzima muri iki gitero cyabereye hano cyangwa se muri imirwano yabereye hano. Icyakora umubare
umubare w'abaguye cyangwa batakarije ubuzima muri iyi mirwano ndetse n'abakomeretse ntago yari yashyirwa ahagaragara. Kanyabayiti ni agace kari mu bice bya Karehe bimaze iminsi bigaragaramo ibikorwa by'imirwano ikomeye, mu gihe impande zitandukanye zikomeje guhatanira kugenzura imisozi n'inzira zihuza uturere two muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru y'uyu munsi akavuga ko imirwano yabaye mu buryo bukomeye, amasasu akumvikana mu bice bitandukanye by'ako karere. Uko imirwano yakomeje kugenda izamura urwego, ni na Kongo n'intwaro ziremereye zakomeje kugenda zumvikana muri iyi mirwano. Ibi rero bikaba byaje kugaragaza yuko ngo intare za Sarambwe zagabye ibitero hakoreshejwe indege zitagira abapilote zizwi nka drone, bagamije n'ubundi kwirukana abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru aturuka mu baturage n'ahandi hafi y'aho imirwano yabereye avuga ko drone yarashe ko umwanya wari urimo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Bivugwa ko igitero cyagize abo kigwaho, ariko nta mubare w'abahasize ubuzima uratangazwa kugeza amagingo aya ngaya. Kugeza ubu ibyabereye i Kanyabayiti bije mu gihe drone zimaze kugira uruhare rukomeye mu mirwano yo muri Kivu y'Amajyepfo. Raporo ya Critical Authority yo kuwa 21 Kanama muri uyu mwaka ivuga ko imirwano y'ibikorwa bya drone bikomeje kugaragara mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse na Bwana Lawrence Kanyuka avugira abarwanyi b'intare za Sarambwe aherutse kuvuga yuko ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zakajije umurego mu bitero abigabwa mu bice bituwe n'abaturage hakoresheje drone. Ibi bigaragaza ko intambara yo muri aka karere itakiri ishingiye ku mirwano yo ku butaka gusa, ko ahubwo ikoranabuhanga rya drone ririmo kugira uruhare runini mu gushakisha no kwibasira ibirindiro byabo bahanganye. Karehe ni kamwe mu duce two muri Kivu y'Amajyepfo twagiye duhinduranya igenzurwa bitewe nuko imirwano ikomera. Uyu munsi agace kamwe kagafatwa n'aba, ku munsi w'ejo abandi bakongera bakakigarurira. Mu yindi mirwano yabereye muri Karehe, amakuru yagiye agaragaza ko imirwano ikomeye hagati y'Abazarendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe yatumye abaturage benshi bahunga mu bice by'imisozi byo muri aka karere. Ibi bituma amakuru aturuka ahangaha rero akomeza kugaragaza ko izi ntambara abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo birenga cyase zirenga zikagira n'ingaruka ku baturage. Nshuti bakunze bacu mudukurikiye muri aya makuru turimo kubagezaho kuri aya masaha, munyemerere mbabwire ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bongeye gutanga isomo rikomeye cyane, bakaba bakubise inshuro ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo muri Masisi. Ibintu rero bikaba byafashe intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere mbabwire yuko ubu tuvugana abarwanyi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 bafashe ibice bitandukanye muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nyuma yo guhangana bikomeye n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi ba Wazarendo. Ibice Alliance Fleuve Congo 23 bivuga ko yamaze kwigarurira harimo agace ka Katunda, aho n'ubundi abasirikare abo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi ba Wazarendo basubijwe inyuma bakerekezwa muri centre ya Miyanda na Rurere, aho abarwanyi b'intare za Sarambwe bari ni mu ntera y'ibirometero bigera ku 10 ugana muri centre ya Biriko, ni muri groupement ya Rwanda muri teritwari ya Warikare. Ingabo za leta ya
Kongo n'abarwanyi ba Wazalendo n'ababashyigikiye bafite ubwoba ko vuba Alliance Fleuve Congo 23 ishobora gufata ibice byo muri Walikale byegereye ako iri kugenzura ubu ngubu. Abaturage benshi baravuga ko bahunze ubwo iyi mirwano yatangiraga, ikaba ari imirwano yatangiye kubura ku wa 18 Kanama muri uyu mwaka. Bamwe berekeza mu bice byo muri Rwanda, abandi bajya mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano irimo kuba mu gihe ibiganiro by'amahoro bigamije guhagarika imirwano biri guhuriza bahagarariye Alliance Fleuve Congo 23 na leta ya Congo mu Busuwisi. Ibintu bikaba bikomeje gukaza umurego. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere nongere mbibutse ko turi mu makuru agezweho kuri aya masaha. Hanyuma aya makuru turayabagezaho ku bufatanye namwe mudutera inkunga. Iyo mukoze like muba mubikoze neza cyane, abashyashya iyo mugeze hano mugaterekaho subscribe, iyi ni inkunga ikomeye muba muduteye. Hanyuma rero tuhinduye ingingo muri aya makuru, twerekeje mu yindi nkuru igezweho nayo aka kanya. ONU iravuga yuko ihangayikishijwe na drone z'inkazi zirimo gukoreshwa mu mirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umuryango w'abibumbye ONU uravuga ko umutekano w'abakozi b'imiryango itanga ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ukomeje kuba ikibazo gikomeye cyane cyane mu gihe ikoreshwa ry'amadrone mu ntambara rikomeje kwiyongera. ONU ivuga ko hagati ya Mutarama na Kamena 2026 habaruwe ibibazo 243 byagize ingaruka ku bakozi b'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho abantu 6 bakora muri izo serivisi bakasize ubuzima. Iyi mibare yatangajwe mu gihe intambara ikomeje mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Congo, aho drone zimaze kugira uruhare rukomeye mu bikorwa bya gisirikare. ONU ivuga ko uko imirwano ikomeje guhinduka ari nako uburyo bwo gukoresha intwaro burimo guhindura isura. Amadrone amaze kuba kimwe mu bikoresho bikoreshwa cyane mu bikorwa bya gisirikare, haba mu gushakisha aho abarwanyi abaherereye, mu gukurikirana ibikorwa by'umwanzi ndetse no mu bitero. Ikibazo gikomeye rero ni garagaza nuko ibikorwa nk'ibi ngo bishobora gukorerwa hafi y'ahatuwe, bigashyira mu kaga abaturage ndetse n'abakozi b'imiryango itanga ubutabazi. Abakozi b'ubutabazi bakora ahantu hatandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo batanga ubufasha ku bantu bahunze imirwano, abarwayi, abana ndetse n'abandi baturage bafite ibibazo. ONU ivuga ko ihangayikishijwe n'umutekano wabo, ariko umutekano muke uri gutuma ngo imirimo yabo irushaho kugorana no kuzamba. Bakavuga yuko ngo iyo imirwano ikaze, imihanda igafungwa, ibikorwa by'ubutabazi ngo birahagarara cyangwa abakozi bakabura uko bagera ku baturage bakeneye. ONU ivuga ko ibi bishobora gutuma abaturage bari mu kaga batabona ubufasha ku gihe. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, intambara ntikiri iyo guhangana n'intwaro zo ku butaka gusa. Amadrone agenda akoreshwa mu buryo bwagutse, ibintu bituma urugamba rurushaho kugira ikoranabuhanga rikomeye. Ku ruhande rumwe, drone zishobora gufasha igisirikare kumenya aho umwanzi ari. Ku rundi ruhande, iyo zitwaye ibisasu zishobora guteza akaga gakomeye iyo zikoreshejwe hafi y'abaturage. Niyo mpamvu rero ni isaba ko amategeko agenga kurinda abasivile yubahirizwa, nubwo imirwano yaba ikomeye kugeza ku rwego urwo ari rwo rwose.
cyose. Ikibazo ntikikireba gusa abakozi abari ku murongo w'imbere ku rugamba, niyo imiryango y'ubutabazi itagira uruhare mu ntambara ishobora kugirwaho ingaruka ngo n'imirwano iri hafi yayo. Abakozi ngo bashobora gukomereka cyangwa bakicwa, ibinyabiziga byabo bikangirika cyangwa ibikorwa byabo bigahagarara kubera umutekano muke. Imibare yashyizwe ahagaragara na ONU rero irerekana ko iki kibazo gikomeye. Mu mezi 6 gusa ashize habaye insida cyangwa se ibibazo 243 byagize ingaruka ku bakozi b'ubutabazi ba 6 aho bapfuye cyangwa se batakaje ubuzima. Umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wakabuje usanga hari n'ikindi kibazo gikomeye cy'ubuzima. ONU igaragaza ko iyongera ry'icyorezo cya Ebola riri kongera ubukana bw'ibibazo abaturage bahura nabyo. Ibi bivuze ko mu gihe abaturage bakeneye cyane abaganga n'abakozi b'ubutabazi, abakozi ubwabo ngo baba bakanganye n'akaga ku mutekano. Ibi bishobora kugira rero ingaruka ku bikorwa byo gukumira no kurwanya Ebola, cyane cyane mu bice aho imirwano ikomeje nk'uko ONU ibivuga. Ubutumwa bwa ONU bukaba busaba impande zose ziri mu mirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile n'abakozi b'ubutabazi. Bwana Donald Trump yongeye kwigamba ko umuhora wa Hormuz ari uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twamaze guhindura ingingo inshuti bakunzi ba Ibendera TV imudukurikiye hano muri aya makuru, ariko mbere yo kwinjira neza gatanu kuri kagenzi kako muri inkuru, nyemerera nanone mwinginge gusaba ngo unkorere like. Uraza kuba ugize neza nubikora, niba kandi ari ubwa mbere ugeze hano rwose ntacyo byagutwara, nkwingingiye kunkorera subscribe kandi ukanyemerera ukabinkorera. Ni inkunga ikomeye cyane, n'ubufasha bukomeye cyane, ni n'umusanzu ukomeye uba utanze ku Ibendera TV. Uyitwa Inyase Twagira Yezu agira ati turabakurikiye gatanu kuri gatanu, murakoze cyane, turabashimira abantu mwese mudukurikiye, yaba bari kubitugaragariza, yaba bari kunyura mu gikari, yaba bandika hano, yaba nyura ku muyoboro wacu WhatsApp akamenyetso ko guteranya 257 mwese turabashimira cyane. Hanyuma ni munyemerere twinjire no muri iyi nkuru rero. Bwana Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yongeye gutangaza ko umuhora wa Hormuz ari uwa Amerika. Ku rundi ruhande Irani ivuga yuko ibyo uyu mugabo arimo gutangaza ari uruhinja rurimo kwikinira. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump yavuze ko abona umuhora wa Hormuz nk'ubutaka bwa Amerika mu gihe igihugu cye gikomeje ibikorwa byo kubuza ubwikorezi bw'amato yerekeza cyangwa ava muri Irani, ndetse no gushaka uburyo bwo guhagarika intambara imaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Bwana Trump ibi yabivugiye mu gikorwa cyo kwiyamamaza cyabereye muri Leta ya California y'Amajyepfo. Ni igikorwa cyabaye ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki 21 Kanama muri uyu mwaka w'2026, aho yarashyigikiye umukandida ushaka kuba umusenateri witwa Darren Graham. Yagize ati ntabwo tuzi niba twaratsinze kuko ubu mbona umuhora wa Hormuz nk'ubutaka bwa Amerika. Nyuma y'ayo magambo Bwana Trump yanavuze mu buryo bw'urwenya ko Amerika ishobora kongera kugaba ibitero kuri Irani. Kugeza ku munsi w'ejo kuwa gatanu, ingabo za Amerika zari zimaze gutegeka amato y'ubucuruzi 68 guhindura inzira kugira ngo yubahirize amabwiriza ajyanye n'ibihano byo guhagarika ubwikorezi bw'amato ajya cyangwa va ku byambu bya Irani. Amakimbirane hagati ya Washington na Tehran arakomeje mu gihe ibiganiro by'amahoro byananiranye. Ubutegetsi bwa Trump bwakomeje gufata ingamba zigamije kuzahaza ubukungu bwa Irani
bagabanya uburyo iki gihugu gishobora gukoresha umuhora Hormuz ufatwa nk'inzira y'ingenzi ikoreshwa mu kohereza peteroli ku masoko mpuzamahanga. Uyu muhora Hormuz unyura hagati ya Iran na Oman kandi hafi 1/5 cya peteroli itwarwa n'amato ku isi gisanzwe ariko kinyura. Ku rundi ruhande leta ya Tehran ivuga yuko kugeza ubu ngo Bwana Trump ibyo avuga ngo arimo kwikinira. Bakavuga yuko ngo bazakomeza gushimishwa no guhangana na Amerika kugeza igihe bazaba batakibona kandi batacyumva Bwana Trump ku ntebe y'ubutegetsi bwa Amerika. Bwana Trump kandi yaraherutse gutangaza ko ashobora kwemeza ko umuhora Hormuz uba agace ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko kubera ko Amerika iwugenzura ashaka ko watangazwa nk'ubutaka bwa Amerika, ndetse yashyize ku mbuga nkoranyambaga ishusho y'ikimenyetso cyawo yanditseho ko ari ubutaka bushya bwa Amerika. Icyakora Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Iran yitwa Kazem Garibabadi yanenze ayo magambo ya Bwana Trump ayita ibitekerezo bidafite ishingiro, kuvuga no sense. Kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika na leta ya Iran bakomeje guterana amagambo akomeye cyane, bakomeje kandi gushinjanya ibyaha bikomeye cyane. Amerika iherutse gutangaza yuko Bwana Trump yahinduye indege yagombaga kumutwara igitaraganya nyuma ngo yo kumenya yuko leta ya Iran yaba yarashyize tagati muri iyi ndege yari itwaye Bwana Trump. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera cyane inshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nizere rero ko muguwe neza mwe mwese mwadukurikiye muri aya makuru. Hanyuma rero ni munyemerere aya makuru twabagezaga kuri aya masaha tuyasubikira ahangaha kubera ko ararikwa ntashira, ariko ndabashimira cyane mwese inshuti bakunzi bacu, abantu mwese mwadukurikiye mwagize neza kubana natwe, abantu mwese mwakoze like, mwakoze cyane, muraba agaciro n'akamaro gakomeye ku Ibendera TV. Abantu bashya mwakoze like, na bashyashya mwakoze subscribe, abashyashya mugiye gukora subscribe n'abashyashya mubikoze ubu nyibavuga, mwese tubasabiye umugisha. Ngaho rero murare neza, mugira amahoro n'amahirwe, komeze kugira weekend nziza nshuti bakunzi bacu. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza. Nje nitwa Mukada. Ciao ciao.